Difu Sarkari Gaum Bura Sai Hemalong, Longlia Midu Kipalong Jiapan, Parohini Rathong Kepra Trok Seshida Long Kapachinia Tengpen, Arsik Jit Pen Kachingwaya Maikangi. Karbi Anglong Autonomous Council along BJP Gov Pen Kijapon along Karbi Anglong District Congress Committee Pen Ningkang Samse Kachipaklang. KSA, HSDC, KAWJF, RYA Lapen Aisa Songa Tum Difuru Samson Singh Di Park along Autonomous State Puthak Kachisonga Sai Kideng. Kardom Nili Karbi Prime Time Birta Thanbang Samichunaliti Mungpi Non Birta Ang Ton Pen Arjuik Tha. Kidam Tang There Ni Phai Trok Arni Parohini Ra Thongke Pra Trok Karbi Long Autonomous Council Session Ki Pedupona Hut Session Arlo along Longlia Pata Hinpen Midu Ki Palong Jiaphan Koson Siki Klem Pon Popu MSC Dersing Rong Hangatum Pen Pen Karjo Hut Karbi Long Autonomous Council Land and Revenue in Charge Amar Singh Tisopen Longlia Midu Ki Pelong Jiaphan Session along Kapachinia Tengpen There Ni Phai Troksiani Sarkari Gaum Bura Sai Hemalong Arsik Jit Pen Kachingwaya Mai Kipedopona Birtan Perang Kepen Birtanang Pale Midu ke palong Jiaphan Longlia Pata ke Joypen Ron Pon Bom Lo Sita Longlia Pata ke Doatum Ana Phanta Longlia Midu Kapapi at Jiaphanta Sai ki claim nang Jia ke nang sot Lasi Mojedar ARO SK Lapen Mondura Tum Anta Amit hanga sai ket pachi claim pon Jiaphan Pachini Lapen ke dam tangan ningkan pen Antu se Midu ke palong Jiaphan Arsik Jit Pen Kachingwai Pado Maya Long Karbi Autonomous Council Land and Revenue in Charge Amar Singh Tiso Secretary Tenzing Rong P ARO Difulong Bering T ARO Koloni Taruning T ARO Silonijan Jojo Terang SO Dilip Teron Mojidar Lapen SDB Atum Do Anta Chutong Dun Karbi Autonomous Council along BJP Gov Pen Kijapon along Ningkang Samsia Putha Karbi District Congress Committee Pen Mithangasa Hemalong There Ni Phai Troksiani Phirangkia Mai Kipha Phirangkia Mai Long Embarim Rotoning T Dr. Mongwei Rong Pila Pen Congress along Klem Bang Photum Chitong Dun Phirangkia Mai Long Abarimi Em Rotoning T Pen Kaning Je Ponki Karbi Autonomous Council long Non Ki Dubom Karbi Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kithekhe Joksi Non Karbi Autonomous Council Pen HUDCO along Tangka Sikaputi Inkoy Alun En Nang Setlo Lon Ke En Ke Mesen Lo Bon Sitambe Mukonat Pen Lokachitu Ijike Karbi Autonomous Council along Ke Ningkani Sia Bai Nong Kachipia Phananingke Tangka Kavele Lapen CM Ronghang Ke State Gopatum Ke Pikana Ling Siki Kandun State Gopatum Ko PCK Pumar Hosi Karbi Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Ke Koidun Pusia Barimi Em Roton Ningtipen Ningje Power ita jitu dekhise sob surrender kora to ami dekhi pai aso ekta pra go ase lo ase it is because the present incumbent Tuliram Ronghang is incapable karon hitu ke karba putula hisabe puri ase nasi ase ji koi hitu mute choli ase he is unable to really understand what Karbi Autonomous Council function is all about প্ৰথমবাৰ হৈছে যে এটা সাৰ্কুলাৰ ইস্যু হৈছে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা HAD ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম HAD ডিপাৰ্টমেণ্ট যে আপোনালোকে কাউন্সিলত 236 সেশনত দুটা টপিক ওপৰত আপোনালোকে ডিসকাশন কৰিব নোৱাৰে এক নম্বৰ হ'ল আমাৰ আৰ্টিকেল 244A অটোনমাস ষ্টেটৰ ওপৰত আৰু সেকেন্ড হ'ল যোনটো বড়ো চুক্তি তাৰ মতে 6.1 ক্লজৰ যোনটো বড়োসকলক ইয়াত থকা বড়োসকলক ST হিলছ দিয়াৰ কথা এইটো আপোনালোকে কোৱেশ্চনছ ৰেজ কৰিব নোৱাৰে উঠাব নোৱাৰে আৰু আপোনালোকে ডিসকাশন দিব নোৱাৰে সেইটো ইয়াত দুটা বস্তু এটা হ'ল কি ইয়াত স্পষ্ট হৈ গৈছে যে বিজেপি চৰকাৰৰ কি ষ্টেণ্ড আৰ্টিকেল 244A আৰু বড়োসকলৰ কাৰণে সেকেন্ড কথা হ'ল কি ইয়াত স্পষ্ট হৈ গৈছে যে ইয়াত আমাৰ এটা কাউন্সিল আমাৰ যোনটো আমাৰ ষ্ট্ৰংগেষ্ট আমাৰ কাউন্সিল অটোনমাস কাউন্সিল এতিয়া আমাৰ পাৱাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে আস্তে কৰি সব এটা পাৱাৰ ঘূৰাই গৈ আছে দিছপুৰলৈকে একাৰণে ইয়াত আমি আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কাৰ্বি ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আমি ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম কৰিছোঁ যে যিমানকেইটা এইটো শক্তি আগত অনা হৈছে ইনহেৰেঞ্চ ছাবজেক্টৰ পৰা আৰম্ভ গোটেইকেইটা শক্তি আমাৰ এইটো ইয়াত থাকিব লাগে আৰু এপইণ্টমেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ চাকৰি ক্ষেত্ৰতে হওক বা ট্ৰেন্সফাৰে হওক গোটেইকেইটা শক্তি আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ হাতত থাকিব লাগে আৰু সেই পাৱাৰকেইটা ইয়াত ডাইলিউট হ'ব নালাগে যোনটো এতিয়া হৈ আছে বিজেপি চৰকাৰৰ Difu Rong Kimialong Kido Dibrugarh University under Center for Studies in Karbi Language Methangasai Hemalong There Ni Phai Troksia Ninglong Kam Teron Kitok Karbi Lamta Sam Thireng Jengpen Puthot 3rd edition Karbi Language Grammar Longsing Teron Dengpen Kangpu
Longsing Tiron Alangke Director Center for Studies in Karbi Language and Culture Director Mate Karbi Autonomous Council Karbi Language Development Board Chairman Longsing Tiron Aridengpen Bangso Aloya Thuikang Puamaya Long Center for Studies in Karbi Language HOD Khoya Singh Hansi Center for Studies in Karbi Language Athan Bang Sai Singh Rongpi SPK El Kongchun Bang Jin Fit Board Chairman Johnny Timong Lapen 6-month certificate course in Karbi Language Kacharli Bang Pubang Pipenang Parta Pirangkia Bitung Atum Chetong Dun. Ilitum non bestly log ketam non bestly atum dobong lo the si song long ilitum heglong lo and bom lo grammar base isi nangi pusin ilitum chingwai pen Karbi lamta sampu longkam teron ketok laso kitab esi tutot ilitum pini paklan laso pensi ilitum pini so kurso longta thanpon ko pusin ilitum isi chingwai pen chepadai lo ate sila dai si kinesen lo laso ketok la si non la pensi damom lo Karbi alam ansu si isi awat ateng pen kepada mi fansi itu bolikong university arona teng pen volunteer la ke intake ke bang pokepen isi a bachelor bang pokepen na bat ko nong ni boy pisitan ni tu inut bahini la son pen university pen cingki pen si abat pon de titilo ta admission ke ni potum ke dopi kai ke ta pajetan ni boy pisitan non fourth batch ho ta bang ke ni tu asif si salam jalo evening shift po afternoon shift evening shift bang ko bong pocket la si bang kaloi si mo po no an porque kuana months pando duration system chiklo yan drop certificate course la qualification ke ande la ke 10+2 10+2 higher secondary unno te choklo la penon piningan bong ni tu postgraduate diploma introduce po hala bang ke BA pass ni so kitab kang tulong mamalan tong jadi kitab kang pulong ke dilitung dili dolo lapen ke SPKL Society for Promotion of Karbi Language achun bang Johnny Timung dolo pen than bang ang bong dolo Khoya Singh Hanse polang ni ke HOD lo lapen ke Soy Singh Rongpi alang litat than bang Di Furu Samson Singh di Cikimo Mir Birialong There ni Pai Troxia ni Karbi Anglong Arat Akar Iningkan Thom Kepen Aprang Nang Kachisong Articles 244A Autonomous State Aputhak KSA HSDC KAW JF RYA Lapen Aisa Song Atum Kachisong Asai Kidenga Birta Kat News Along Birta Nang Pale KSA Amaipu Simeon Rong Parpen Kaningje Ponke Non Ki the Bomb BJP government atum Karbi Anglong Aradapan Kilik Aprang Lote Karbi Anglong Apan Autonomous State Amen Pen Kilik Nang Patulipo Lapen Kilik Chut Elote Autonomous State Alamke Alam Alunta Chithan Pelu Non Hechong Harohini Thongke Truck Station along HD Minister Apan Autonomous State Puthak Resolution Kideng Apan Alu Palilo Bonsita Hadak Pen Alu Nang Kapali Thuki Harohini Thongke Truck Station along Tengponong Lepusi Nang Pali Thurong Lasi BJP Kacharia government atumke autonomous state nang PG atum kalilo lasi non dobom Karbi Anglong Autonomous Council CM Chuliram Runghangta maya long tinta hemprek amendment kilik pathu inang nipupu bons tambe pinyani anta BJP government atum Karbi Anglong along autonomous state amendment kilik pathu ibomlo CM Runghangta Karbi Anglong arat atum akimang hemprek ki wan thekjia bang kalilo lasi CM ang hoipen sunang pupusi KSA maipu Simeon Rong Parpen Pirangkia tumang noningje indigenous tribes black আছে জি ট্রাইবেল কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাহাছৰ ভবা কৰিছে তেওঁলোকে STH এনজয় কৰিব কিন্তু আজি যি অসম চৰকাৰ আৰু সেন্ট্ৰেল চৰকাৰে যি BLJ কোড ক্লজ 8 আৰু NDFBৰ লগত যি ক্লজ 6 দি লিখা আছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ থাকা বড়ো ভাইবিলাকক STH দিব লাগে একচুয়ালি ইটো state government and central government cannot accept that it will be a historical blunder আমি ক'ব খুজিছো যদি তেওঁলোকে বড়ো কাৰণে যেটো ডেভেলপমেন্ট কৰিব খুজিছে তিতালে যি ধৰণে আজি আমি দেখিব পাই OBC আছে MOBC আছে OBC other backward classes and more other backward classes গটিকে যদি বড়ো কাৰ্বি আংলঙৰ যি থকা কেকৰক যদি কিবা ডেভেলপমেন্ট কাম কৰিব খুজিছে তিতালে গভৰ্নমেন্ট should create scheduled tribe other scheduled tribe plan for the Boro who are living in Karbi Anglong and Dima Hasao মই বাৰে বাৰে অসম চৰকাৰক বা সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্টক কৈছো যে while the government
try to solve the problem of one particular tribe, the government should not complicate. বেলেগ কাৰণে মানে এইটো সংঘাত আনিব নালাগে গতিকে আজি আমি এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে আমি বড়ো ভাইবিলাকো আমাৰ মৰম আছে তেওঁলোকে ইয়াতে ইএম আছে তৰেন্দ্ৰ বাৰ্মা তেওঁলোকৰ সমষ্টি আছে লাংহিন গতিকে আমাৰ লগত একো বিভাজন কৰা নাই গতিকে আমি এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে বড়ো should also join this protest তেওঁলোকে STP আছে কিন্তু আমাৰ কাৰ্বি ভাইবিলাকে অনলি কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওতেহে ST হিলছ আছে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হওক সোণাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হওক আজি আমাৰ আমৰি কাৰ্বিবিলাক আছে তেওঁলোকে নাইডাৰ তেওঁলোকে STPও নহয় STH নহয় why is this injustice so the government should realize they should create other scheduled tribe plain and other scheduled tribe hills Ingnam rai komasai khia tumpen there ni phai trok sia ni ada por phai ki thomra minute thom ke apor malom ong dung theng piki pon kang hu ri deng pen ki pe jok dun long Silveta nam PR lo pen siguna theng pi ajo apor ki pon kang hu ke non het non jong pen kalilo sitami non aphong ki huma truck pleng chong a theng pi kang hu tumari deng ingnam rai komasai khia tum ke pe jok dun long adap kang thang mate por phai ki thomra achitim apor malom si kinep dun long pusi ingnam rai komasai khia tum pen pachini sita kang hua tumaphan ki nep dun long li adi malong pen kat et pusi pachini patrolling duty ajuang daily patrolling duty to follow senili tum 3:30 along la ne office and chulai 3 lom office and ulai lo dak lom ni tum around 3:30 la hai lom lo ni tum thik la so hot chit se mane kine la dak stick plantation area pe mane ekdom mane gari kine running ar theklong lo he gari hede amasi lang lo pi gari ma torch mari lo lang lo sun proof lo ekdom wang lo stop tum nang kat lo hede amain ke la kine tik smuggler tum lo full mane truck full loaded le hai masi stop tum bang ekdom plung lo jalong ke la kine lo mare ke handyman pen driver ke kat jui lo इनके ला ट्रक बैंग के ला तो मूविंग ट्रक से ला तो मी रिप्लोट लो मा ट्रक बैंग एकदम मने आर्लेंग जीर लदा के हो दिम आमा से एकदम मा ट्रक बैंग पत्तोंग रूप लो जो आ कंडीशन में ओ इदे लो ट्रक बैंग नॉन इनुट फंतन डेवलॉंग इनुट फासे डेवलॉंग ले देलो ला बैंग निली तुम बैंग एकदम मने अनलकी लो प्लुंग दुन ओलो सेता में लोंग ले देलो West Karbi Anglong Rongkhang Development Block ki parlot nok teranga hawarta ke ongdung ki dugdet arada phan panong CPMAY longdun lo bonta pinang anahem tun abaha ke phongnian tangka long et apisita me ahem ki matum claim credit ajok aning ki duk pen kaning rialam the pherangkia tum kahumrida mahut longdam lake harsing be lapen kareng kram sapia tumaphan sorkar pen kapanong PPMAY ahem lo kidam tang surihini rakri troxia ningkan malom pen silabang so ahem ki kim kirang gicheng bonta iphong inton kok pen non kwani antak claim to the pin lang usia supo pen pherangkia phan pachini kidam tang surihini rakri sirkep aningkan isike thangna taot epinsi aningkan kapale pusi chinidun lapen lake khorsing beya phan sorkar pen kapanong PMAY ahemlo alang liphan ta kidam tang surihini rakri sirkep aningkan ke thangna ta claim pipe pusi chithan tangka batai hini nangkile bengalong endam thailo lapen ke claim atuma phansi hodai vet lo puta chithan hem ne la so hem ta 2017 में नंकिम लो ना तांग दे लान चल ला atom phosphate alai lo la an tang lo abana phi 35000 abana phi 80,000 lai bang lai tanang thon kok lo la nang bui chom lo 1000 pusik bunda kan du puni la suri siluna thok ai sab na pek lang ke lan lo mana ni ta kan ni du yi ni tum ta kro hilowing mate hilowing se roi lo mat la bang kang hu puni de ne bene ta lan bi pi vet lo la ke wan an ne he lan chal la anke la ita nang thon kok pen ke kam thang tem le pilang ma wang we pen lo la ita na thon tang ayu ning ulum ma ingkan ini pleng po ko ma si ita hu nang thon hala jen rong hang nanan bi pilang do presiden lo ante lai block je i tu wang ma da ada blog yi tu mi phong lang yi tong don panam pi bang pen la la dang ta wang lo ai phong awang hala yi tum ta copy lo la tu pu te kang hala so bang la hem la first instrument la me de ta so lang photo na thai chok tan mai no phi non pi ba bang we de la ate nang tum la kam claim boy hu ta nang tum mi thang mata yakong pe rakhe rap dun la puson du du ma du itu malah ita benda hilowing je la sang ti da ho da long prek dong sebarang no te atan dem ko chiro don thede la lang ni tan dem rap den la chisa kan thai la ke roi du na nam la nang tum job card kan no pe tangka ke lu puson du ma ave le and then first step second step olai ala pen hem ke tang and pen mi situ tum hanta arang li paisa pipe de lo
an pen Mr. Tumta order kedala la sina langli pi pleng pelo ponante nili aron pen nang tempan ki claim a contract a pan nep nang kawi lan chon mat lo claim bang ke jen rong ha non tangka sika ko an ko olai tangke kecengsi ko an ko olai thangkara pho adon tu bang 70,000 Rongkhang blok aja iya tum labang sopu thak kelang dun de lapen sai ka paklem ka pasik dun akang ara jok si lapuson benga long tangka endam thaya pisitame ki klem tum ka pangkri do koklo puta hawar ara tum pen ningje halapu pherang ke pen ka talip dam ahut ahem ki kimvek apang phu aphan karju pater tok pedosi non chikloi jon angbong ke petang vek jia phan lam chak chipipon hala video bang pukang lo asini tum ta chichang lo chaklo chiklo yon bong ni patang ne dat pateme nang punut pusini tum pu chichak do lo ni libang tame to yon manela so marsa cheklo ha ola non an si pintai shamati par non ke bang ji chiklo lo so an nasi mula so chiklo yon pen judet pe jong sitang dat pate aku nang pusunut pusini libang chichak lahaya hem ki kim jia phan ke ningkan si hinia prang pen si bengalong ki do ana tangka sitami endam thailo lasinon arjeding kluya piputhot ke chiklem thupen ke petang jia phan ke ahem phu atum sitami aning ki bi dokok lo puta chithan lasi rongkhang along nok terang ahawar ajo arpu ki tanga sai khi atum kachelang dun kapasik ke akinang sot binong lo birta ke long dun ateng ke nok terang hawar malom lapusona hem ke patang te pinang dolang puta hawar ara tumpen phan pachini hamre nong supen perangki hundor kropen nonjong nang kilo birta West Karbi Anglong Assam Gramin Vikas Bank Ulukunchi branch along kidamtang arui pen there ni phai trok ani anta ling avia jok amri chinthong la pen duar amla hawar aratatum tangka kilong lepen katura ka chitong nanga birta amri hawar pherang ke pen kat news sa hamalong birta nang bale Assam Gramin Vikas Bank Ulukunchi branch pen amri chinthong la pen duar amla aratapan mesen pen service pitek thedet labang so bengalong staff a quarter away bengalong cash counting machine lapen cash detect machine away cash counter along with fancy account na kimikangku KYC cash deposit lapen withdrawal atake claim la si contact kwan ing hongunji sika pharoan wet ka withdraw ji aphan kontai si hinian sing hongun chodji bosta me labang so bengalong ki narlusini ta ing hong nangji branch manager Dhuniram Teron pen kaningja teng pulote labang so beng ahor muhortar nang le et apianta kapiting asai lapen wiring anta claim kli lapen ling avia jok rat atumapang service pilong ledet ajok aning ingsa pang bitetlo aniwang ta bank kang pu pen customer atum ariang se hem kachidam rintia sonsi helloving pen bengalong tangka ka withdraw jia phan ke wanga tumanta pachedam rup titilo lasi labang so benga hem akimi lapen cash counter ki pivek jia phan Assam Gramin Vikas Bank ke theki dinga tuma phan rat atum pen kachuning ri padikrim lo Assam Gramin Vikas Bank Ulukunchi branch ke Airtel a network pensi sai ke claim e lapen amri chinthong malom ke Meghalaya pensi network a link en non malom Meghalaya long kahuri saya jok data anta ke block at ajok amri chinthong anta sungnang lo labang so tower ke Assam Telecom pensi link do nang jia potlo Meghalaya along ri kisung along si dak West Karbi Anglong ahawar anta kisung ga chitong do nang koklaki ningduk meme alam Gramin Vikas Bank Ulukunchi branch na link kawe joy ne rat tu pinang an kisung do lo dak nil tu branch long 27 February pen link kawe ase rat tum ta nang ma thaik nang ne jan ni tum duty che claim klepu nang ma thanang ne ni tum generator solai sil machine solai ji sita ni tum link long le der posi rat tum ta ni ori lo non iruita soselo nasi aku 2 Mars pen aku 5 Mars ni tum Borgao branch mo kundam si kisuman customer tum tham service bidam lo karena rat itu amri দৌরামলা আর চিন্থং সমষ্টির এটা ব্যাংক আর ইয়াতে চলি আছে আমি সবে কিন্তু এক সপ্তাহ 2 সপ্তাহ হল আজিলৈকে ভালকৈ চলা নাই আৰু আমাৰ মানুহবিলাক যিমান প্ৰব্লেম হৈ আছে কিন্তু মই গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে মেঘালয় যে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ যে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ থাকিব নোৱাৰে কিন্তু আমিতো সেইকাৰণে ভাল টাৱাৰ হওক আৰু এয়াৰটেলৰ পৰা চলি আছোঁ এয়াৰটেলৰ কোম্পানীৰ কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ভালকৈ ইয়াত ছাৰ্ভিচ দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম হৈ থাকিলে আমি কেনেকৈ চলিব এতিয়া আমাৰ ইয়াত প্ৰব্লেমটো কি মেপটো মই ইমান ডাঙৰ আমৰি চিন্থং দুৱাৰমলা হয় আৰু মেইন বজাৰ আজি হয় আৰু যদি এনেকুৱা চলে বুজি নোৱাৰে আমাৰ প্ৰব্লেম চলি আছোঁ সেইকাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ ভাল ছাৰ্ভিচ দিবলৈ আমাৰ উলুকুঞ্চি আছাম
গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত ভালকৈ চলিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এইটো টাৱাৰ ছাৰ্ভিচ কৰাবিলাকক মই ভালকৈ ছাৰ্ভিচ দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ চিনথং মোটামুটি এতিয়া 30,000 আৰু 35,000লৈকে পপুলেশ্যন আছে ইমান মানুহ যদি প্ৰব্লেম হয় এতিয়া কেনেকৈ চলিব সেইকাৰণে মই গভৰ্ণমেণ্টক অনুৰোধ কৰিছোঁ ভালকৈ চলিবলৈ সেইটোৱে আৰু যেতিয়া ইয়াত আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক হৈছে তেতিয়াৰ প্ৰব্লেম কাৰণ এতিয়া আমাৰ ইয়াত আপ টু ডেট কৰিব নোৱাৰোঁ আমি আমাৰ যিমান পইচা আছে আমি চাব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াত কাউণ্টিং মেচিন নাই ডিডাক্টিং মেচিন নাই সেইকাৰণে এইবিলাক আৰু বিল্ডিঙো ইমান সৰু আৰু বিল্ডিং লগে ইমান বাউণ্ডাৰীও ইমান ভালকৈ হোৱা নাই আৰু এনেকুৱা যদি হ'লে আমি কেনেকৈ চলিব সেইকাৰণে মই ভালকৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰক Hamren pen kilometer in kahilo Socheng constituency arlo umchera aradaphan panongsi Karbi Unemployed Youth Association lapen Department of Agriculture atum chelang pet pen thereni phai truck ani umchera ME school along scientific method pen inki kapang reng nang je puthak kachithan kachimo ma jai mek pe man pona birta pherang ke hundor kropen birta rang pale Enalo por phai krihinia por malong pen West Karbi anglong kuya me purobin hansi pen mai ke chipahem puponsi jai mek pangcheng pon Maya long ongdung inki kapang reng ver arong aradatum chetong dunsi sonthana ron pen inki kapang reng nang jia ron hayu kachini dun jia phan cheto dun sonthana ron pen koson si inki kapang reng nang ji ma puthak long kiti mong inspector agriculture additional director difu la pen mongor sing rong inspector superintendent of agriculture hamrena tum pen seke kithan padopon alang litum pen koson si inki la pen koson a inki an pen si inki kapang reng pen ali kitu naima lahaya puthak kachetong dun arada phan than pachini inki achili kibi pen kepang cheng sia inki a hom jorpin an son thana ron pen kopi pima ki claim nang je puthak kladak pen se kepi pon ang parta a hok pen inki kapang reng atuma phan sarkar mate department pen akirap kopi pi doma lahai ta than pajerbi ponsi kachetong dun arada phan aning parung nitum agriculture department lapen na pukuya asong pintim cerang rapet pen pindak cera along nitum isi ingki kapang renga puthak nitum isi awareness camp dak bipon lo dak pini penang dak nitum chitong ponong lo lapen penang dak nitum la si awareness program tum pipon long dak ladak pen nitum isi ratpan tum than pachini ponong lo koson singki pangreng ponang jima lapen itum ingki ka pangreng tum jong systematic pen jong situm choklem plong de ali ko pandoma lahidum dak pin than pajit ponong lo dum ning the pon lo dak pini ko paman dum dak than pon long alang litum dak tum la office na humri pen la haya saitum kapang cheng pon busum la bang ning the pon lo kachuni ridam lo sin the department pen hin pen itum nanat pen chekroi pen si itum na so umchara hawar phan sami inki kapang reng pen rong sar aldi ke doi phan sami rang so itum wan lo si labang so ki claim ke dam pen itum ko an kichun chela bang ke rong sar sami chini lo si itum ke unemployed tu bang ke itum ko sonsi ki rengi phan ma labang si itum tama thalo pen la son thaksi rong samara ko sonsi ki rengi mang ma labang so alli ke du inki ke pang reng pen ko sonsi ka ching thur jima sami labang so pinier ni la tum ki than pan ansu se mane chorulo non malom so por phan birta moin ton peksana আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Klar unisex salon kichengsi sopinsu lapen soar loapan kipamada dim Karbi risonim so rong aje nang kilia pora hot Klar unisex salon ahin pen nang wan pilo isi warsai kime lake hair straightening 2199 hair smoothing 3299 hair rebonding 4299 lapen keratin 4299 other pen long pon igji Apor kimi warsai kimi nang litum cemat mepin dunni la silabang so warsai kimi ahut nang litum tengne ne pin pen ali chuan dun ikha ning chipa bipe pin pen humri dam non la pen nang litum kemese nang thek longpon ikji adem lake rong parpi rong berot iron bridge dung difu Karbi anglong kachini le tho chia phan humri ta me 6001213664 বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihina mo piputot birta along wangtulo
Assam Chief Minister Mate Assam Olympic Association Mepu Sarbananda Sonowar Dream Project Grassroots Olympic Mission Talent Han Kapachunjia Phan Assam Olympic Association Klembang Phuatumpen Assam Angkang District Sport Association along Tinalong Kahum Ridam Thereni Phai Phor ni pen kapang chenga birta kat news sa hamalong birta nang pale Assam Olympic Association atumpen Assam Angkang District Sport Association along Tinalong Kahum Ridam kicheng ani AOA Konchun Bang Lakhya Convert Dihin Ribang Tapan Kumar Das Lapendun Mepu Bisnuram Nunisa Tumpen Murigao District Sport Association along Thereni Phai Phor ni Kahumri Padodam Laso Kahumri da Mahut Murigao District Sport Association Sub-Divisional Sport Organization Lapen Sport Club along Klembang Pubang Pia Tumpen Assam Chief Minister Mati Assam Olympic Association Dream Project Grassroots Olympic Mission Talent Han Kapachunjia Pan Kachethan Kachimum Pado Lapen Thereni Phai Trok Ani Jorhat District Sport Association along ta AOA Kongchenbang Lakhya Conver Lapen Dun Maipu Bisnuram Nunisa Tumpali Damsi District Association Sub-Divisional Sport Organization Lapen Jorhat along Kido Sport Club Atumapan Chitong Damsi Kachethan Kachimum Amai Patupon Jorhat District Sport Association Amaipu Santanu Pujari Pen Kachepahem Pupon Amai along Jorhat along Sport Association Kidoan Jorhat District Sport Association along Kido Jiapan Iklai Vetpen Kido Jiapan Kachethan Kachimum Padupon Laso Amai along AOA Kongchun Bang Pen Grassroots Olympic Mission Talent Han Mesen Pen Kapachun Thek Jiapan Ardi Dojot Pen Mayalong Lam Theki Jai Pado Surupathar MSC constituency ke Parlo Angkang Congress asong kapang thang thujia phan pura Congress claim dam bari matum Thereni Phai Trokarni kachitong abirta kat news along birta nang pale Muniram teron pen kacharia amaya long bersali teron pen simai ki phalam the klardak pen than pachini ponlo labang so amaya long sotro teron Robin teron lapen dakiram singh nar pen chenglok Congress asong along ning kichithiatum chitong dun pen maya long RDP dun Labang so mai long lam the kajithan RDK pipon laki MLA kilik nang te bok bom rula si Surupathar MSC constituency angkang Congress claim dam raperatum an ningi sipen kido kithak akinang sot pusi RD doklong pen chithan inut pen inut Congress asong la an su se kapang tang tu thek jiaphan bidi sore hai hu kachithan kachimum padupon hanjang lang so long Congress asong aphan king claim dam rapet nang pu kachipa amaya long bang trok kep su se aradatum chitodun Pinang an BJP asong atum ki claim ki dam ki chok chia puthak ta kachithan pado Karbi prime time anggelapon sikang ton pegla tumi thakme kurwang thuk